Yang punya lagu mangga ini dari siapa di? OMG. Kebaik demen perasaan keganggu yang sedina beli ketemu. Ayo sayang yang punya lagu. Ilingan kenang sapani kebayang ning emani mungkin teman rasane demen wis ana sing duwe kelingan kenang sapane. Ibu siapa nih? Saya mama nasi paling najan ora dikawin tanah bati kula rasa prihatin kelingan janji kang dingin ya nanti nyusul ke sana blibit adik tangan dan tetap baik dan sedina beli ketemu buat teteh si sayang sing layang sing emang keling sapani kebayang nih emani begini teman rasani demen wis ada sing duwe kelingan kenang sapani masih dibikis buat keluarga besar aja. Ibu kenapa nggak ikutan joget di sini? Umpel-umpelan di situ aja. Ayo joget aja joget. Mama siapa ini? Siapa ibu? Nyawer aja. Iya boleh. Kang kula ngerti sampean wis duwe rapi tapi kepribe kula ora bisa ngalih. Itu kantong sing percaya kula ning sampean cinta seminggu pingin pitu tolong kula didikan najan ora dikawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin
bae demen dirasaan keganggu yen sedina abdi ketemu abang kula besar hajat ibu hajat kelingan kenang sapani kebaik ni eman kene rasane kemanis